Gelobona çiye ku seri çend salane şivan perwar basa bermetkirina dînê îzdiya, ruhaniya îzdiya û sa jî mafê îzdiya bimpê dike. Gelo şivan tenê kar dike yan dîsa kes hene ku piştgiriya wî dikin û sa jî çira şivan ji îzdiya baxşandir naxwaze. û ew bûyerana ku şivan himasa dîne berçava û himasa diweklîne axaftina xwe da gelo tenê cemêziya qewmine yan cem miletên mayî jî hene. Bersiva wan pirsa îro em ê we re şirove bikin dem baş bê programa tunekirina mafêziyê em dîsa pêşberî we ne. Em bêjin ku evan ne du sê sal e ku şivan dînê îzdiya bêrîme dike hê nêzîkî 30 sal pêş da kengê şivan strana kirîvê stra bi wî demî da gerekî êzdî bersivekî tund bidana şivan bona wî stranî bona bêrmetkirina dînê îzdiya. Lê çawa dîrok nîşan kir ew bersiv şivan nestan, ew bûyer têrbaz bû giştbîr kirin, li zêde bêjim ku strana kirîvê bû yek ji stranên lapî hezkirî cemcimatê û mixabin sa jî cemêzdiya. We taybetî daxwaziya kevê strana keremkin bêjim û bêjim yanî stran berfireh e. Hinek êzdî jê aciz nedike dixwînim lo. Ya hemû stranê me ne wana hemû can û cîgerê me ne. Bele, ew bûyera tevkirêdayî strana kirîvê tişt bû derbas bû. Giştbîr kirbûn heta nî sala 2019-20 kengê şivan dîsa dest pê kir axaftina xwe hemberî dînê îzdiya. Taybetî çend bûyerên derbas bûyî pêş danî û digot wekî êzîdiya hane. Helbet em ê nihaka çend kort vîdeo binerin ki derê axaftinê şivan perwar ji hevpeyvînên başxe em bêjin ku ne carekî ne du mixabin gelek cara şivan ev fikrê xwe pêşaniye û her carî bersivê tund ji aliyê civaka êziya standiye. Keçek Kurda ezdî ji Kurdekî Müslüman hez dike dibêje qetla wê helal e dikujin bi kevra. Ev ne faşîzm ya? Faşîzm. Kî vê biryarê dide? İnsanım bana. Ne insanı? Na. O şeyxi û baba şeyxi û seyidî û filan çû vana. Vana jî Kurdistan ji hundirde parçe kirin. Ya devrekî berê ji ezdiyarê gola jinê xwe nekujin wisa. Bi kevra parç ya tawusî melek perçe dikin. Ne bile la? Şeykî hez kiriye û em divê Kurdê ezdî ezdayî parasî dixwaze ji kevin de batdayî ezdayî bûne pêre hinekî ev şêx hadî ber vî Emeviya kiriye dizanin. Yezîd bin Muaviye filan û Ezîdî dibe bila ezîdî nebin qurbana mîrê xû baba şêxa bi serê wan de giş kirinin mirî. Bele em bêjin ku piştî van axaftina kîşan wekî 2 sal pêş da derketin milletê êzîdî nerazîbûna xwe bilind kir, dengê xwe bilind kir wisa jî televîzyona lalij dengê xwe bilind kir û ev hemû şirove kir yanî programên başxe da axaftina şivan û ew bûyerana ku qewmîne anî pêş ku cimet bizanbe yanî ji kî derê hemû tişt dest pê biye û ber bi ku diçe. Li helbet metirê ku Aqa Sîva şivanê bisekine êdî berdewam nake, lê îsal em dîsa dibînin ku şivan axaftinê xwe tund dike, hê zêde yanî tiştekî jî xwe dixeyde û her sikeve ji miletê êzîdî ku êzdî lê fehm nakin. Yanî êzîdî çawa fehm bikin kengî kesek dibêje ku hûn ne însanin, hûn ne mêr ne. Yanî bona miletekî tomerî dibêje serbûyareke ku qewmiye sala 2007. Helbet em ê bizvirin ser vî bûyarî û em hinekî şirove bikin. Ji çi dest pê bû, gîşte ser çi pirsî û çira şivan îro ev hemû dîsa paş datîne. Lê heta hîngê em bêjin ku kengê 2 sal pêş da şivan ew axaftina xwe pêşanî milletê êzdî dengê nerazîbûna xwe bilind kir, gelek mixabin lê hebûn kes, qewat, şexs ku dest pê kirin piştkiriya şivan perwar bikin. Yanî kes hin di nava milletê Kurd da û sa jî milletê êzdî. Yanî dengê xwe bilind kirin û gotin wekî şivan tiştekî xirav navêje, şivan tiştê rast divêje û laliş tîvî û kes xebatkarên laliş tîvî provokasyon davêjin nava millet da ku cimet hemberî şivan yanî nerazî be. Em bêjin ku nek tenê şexs sa jî rêxistin hebûn ku eşkerî dengê xwe bilind kirin bona parastina şivan perwar. Ji wan rêxistina yek Federasyona Navnetevî ya Diyasporên Kurda ye ku vekirî piştkiriya şivan perwar kir û daxuyanîkî belav kir. Neka em ew daxuyanî bibin
یکی جی بیر بینن کاوی دمی او رخستنا چاوا پشتگیری شوان پروارد که. داخویانیا فدراسیون ناونتوی یا دیاسپرین کردان درق هلوس دنگبیجن کردان یه بناو دنگ شوان پروردا. دوان روزی داویدا هی پیوینا به دنگبیجن کردان یه افسنایی شوان پروارا که درق رولا دین و روحانیا دین دناف تفگرا کردان نتوی دا بو دناف کردین تویا جهانی دا پر دنگ ودایه. دوی پرسه دا هر وها وی باسا رولا روحانیا ازیان در روز مداجی کرد. مخابن باشک جو اولکان ازیان گوتن شوان پروار جخارا بهرمتی دیتن و باشک جی گوتن شوان پروار ج فکری وی جدا کرن و گوتن وی که فش و کاجیواجی کرن. دمیجا سوچال دا گیشگرنه که نه پاکش رودا هنه کس سر خورا چون و حول دان خواهک پاراسوان ازین بهرمتکری نشان بدن. امسر وی باورینه که او حولین قرش دجی کارمندین بناو دنگ یه چاندا کردی که هنراوی بو سرکانیا حشاربونا نفش گنج هم بو کردین مسلمان هم جی کردین ازدی قد نه نزیکی عاقلانه و ناین قبول کرنی. ام به تندی ایشال سر شوان پروار شرمزه دکن که با آوایا نمدنی تیم مشاندنی و او دوری نورمن مورال اتیکیه یه هر دینه کنه. حیف که چند نونرین روحانیا ازیانجی کدن نواوی شاشیتیه نونرین روحانی که گوری دین گرک قنجی، حسکرنی، معرفتی، بربهریه و صبر بکنه حش و سفداین مروا دهنده و مروا که اصدا گوتنین بهرمتی بکارتینن و گفان لوی دخون یک و توای جیان خواه دیاری گلی خواه کریه. ریوبرتیا فدراسیون ناونتوی یا دیاسپرین کردان. بلن بیجن که پشتی وی پشتگیریه و آخافتنا چند کسا شخصا که دیسا پشتگیریه شوان پروارد کرن دمکی درش در بازوی آخافتن نو پیجده هاتنه شوان دیسا باسا بویارن که دیرو که ایزیاد دا قومینه سال 2075 دینه و جاره کش دبیجه که ایزیدی خرابن یا نه ایسان یا نمرون و پرسن ماین. یعنی مدید که قوات ایک اشکره دی پشتگیری شوان پروارد که کیجان تفگریدای پارتیانه قوات ایک سیاسی رخصتنه کی مزنه که چند رخصتنه ماین تکیونه دا یعنی تشتکی شرمجی که رخصتنه نوسا عیان پشتگیریا وان ایدئولوژیا بکن پشتگیریا وان کسا بکن لخین یورن بیجن که نک تنو رخصتن بو دیس کس و رخصتن هبون که پشتگیریا شوان کرن تایبتی هرگم دی نخوا بدن دمکی دره شوان آخافتن خوا یعنی فکر و ایدئولوژی خوا پیشتانی سر رو پلن سوسیالی تایبتی سر فیسبوک سر یوتیوبه و برسه و شوان سر تلویزیون دهات دان یعنی هرگم باز بکن جلالش تیوی نجارک ندودو برسه و شوان تون جایل سیاست مدار نزدیا جواکناس نزدیا هاتیه دانی بنا یکی او کسن که پشتگیری شوان کرن دیتن و کی برسه و شوان ج تلویزیون آت دانه لشوان خواخ خبر داده ج روپلا کی جانجی و کی هف ناگره یعنی هم بری هف نینه بنا یکی سر پروگرام کی مجال اکشی درفت اکشی دانشوان کج تلویزیون باخوه و دل خواهنه کی راحت که هم بشيخ و مير و آغا و بقي خو بقري داينه او جي خلاص ناكن نابيا نابشته تلویزیون تفگریدای پارتیا دیسه و آخافتنا دواشینن یعنی نشان تکن برم تکارن بیجن که او تلویزیون و برپرسیار وان تلویزیون اجی پشتگیریا وی فکریت کن چوکی شوان پروار سر روپلا و یوتیوب و فیسبوک دگود باش امف پرساجی در باز بن و نهاکا فهم بکن گلو چرا شوان پروار باخشاندن جیزدیا نخوازه او نخوازه هرگه او تشتیم فهم کن لازم هم هنکی دیسا دیروکه و باش دهرن بر به سال 2007 کی جان و کی شوان هر جار باستی که او بویارن که سال 2007 ایراق قومین همیشن که مثلا وی یکی دابو که کچه کی ازیدی تاوی خورته کی کرد چوبو پشتی وی یکی که خورته کرد دسترجای ناموسا کچه ازدی کربو لی نبو بو خای او ازدی کچه ازدی پاش دا زوری بو ازدی جی یعنی به ناموسیا کچه قبول نکرن و لی کشتن همیشن که او بویار جمع ازدیا وک قرار یعنی چارشوان نشاند که فاشیستی و نیسانتی تنه او تشتکی جم همون ملتن که روجلات ناوین داده مینن تایبتی ارگم باس ایراق بکن نک تنه ازیدی و ساجی ملتن ماین
عرب بن کرد بن ترکمن بن و همو ملت کل عراق دجین به وی رنگی پرسا دوینن و چاره سرکرنا وان پرسا صدوینن هرگه هون ویکن همه روپلا بنرن که سالی ده چقاس گیچن عرب و ملت ماین لعراق ده تینه کشتن بانویه که خبر به ناموسیه دگرن از زیده بیجم امدکارن چند مسئله بینن که گیچا کشتن بانویه که اوانا وان گیچا یعنی نکتو بیناموستی کرنه خاگرتنه پویوان کارو خباتا کی جانوکی لعراق دا خاشی قبول نینه نمونه سال 2018 جالی کس نناس و همال پایتخت عراق دا بغداد دا گچه کی بناوه تارا فارس هاتیه کشتن ام بیجن کوو کچ میس بغداد 2015 بو پشتی یکی دیسا بویارن سا قومین هماوی سال 2018 میات باخه دیسا لعراق گچه کی ماین رافت علی یاسر که خادیه سالونا بدویه بو دیسا تی کشتن پشتی وان کشتنا دیسا کچه کی بناوه روس علی حسن تی کشتن و همو بناویه کی کوو کچانا کارو خبات یوسا پیشتانین کی جانوه کی لعراق دا آقاجی قبول نی بو لی بویارنا ها کس ناوینه کس بسوان ناکه لی چه بویه سال 2070 لعراق جمعیستیا همه سا شوان پیشتینه بیشتر که پشتی بویار سال 2007 لعراق کنگه او کج هاته کشتن به ربون ایزیا گلک بویارن خراب دست ببون. تایبتی رخستنا تروریستی آلقاعده کووید امیل عراق ده هبو گوتن که ازدی به باورن به خود ناسنینن و گرکی یعنی که چو قیز خود کجن گرکی برسوا و یکی بدن بونا چجی هماوی سالی 24 خورت نزیدی سریا موصول هاتون گرتن و کشتن جاهلی رخصتن آلقاعده برسوی وی یکی که کچه ازدی کچه خا کشتنه پشتی چند بیجن سرمال میر ازدیا میر تحسین سعید بک ایریش هاته کرن مالاوی آگر بخستن شوتاندن کله بر آفتاویدان یعنی بویارین گلکی قرش بری ازدیا دست ببون در حقاوی پرسیده که ازدی کچه خا کشتنه او بویار آقاس مزن بون حتی نی بویارن سیبا شیخ خدری و تلعزر قومین کنگ دو عربین بومبا و تجی کتنه وانگونده و گند یعنی تقاندن 1000 کس بریندار و کشتی تومری چه بون یعنی سیستی زیده تر کشتی و نزدیکی 700 کسن بریندار چه بون او بویارانا بوناوی پرسی که گچه کزدی بونا بیناموستی یعنی سرپرسا بیناموستیات بکشتنه و رخصتنا تروریستی حیف جهیزدی هلده و در باز بوی 15 سال شوان دیسا بحثا وان بویارد که و پر راجید بیجه که ازدی معنی به اتفاق بونا کردستان ده هرگه ور ام به مترسین اکی بنرن دکاره ببیسا که رخصتن اکی ماین یا تروریستی یان کومن رادیکال کرده یان کسن که نزیکی هش قبول کنه و خوافتن شوان دکارن دیسا فرمان اکی یا ایریش اکی سرچواک ایزیا بینن چوا سر خوافتن اکی تلویزیون لالش برای سرها نیساگو خوافتن شوان پرور وک فتحای یعنی تیوی سروی معنی که ریبر بسرمان یان کسن که دوی جواکی دا لیدرن و اولدارن و چاو ناسکرینه هسکرینه دا آلیا ملت خواده بریار اکی هم بری کوم اکی یان رخصتن اکی یان جواک اکی دکن که ایریشی سروان بکرن و خوافتن شوان پرور دبه بربورا بال کمدید که سال 2017 ببخشینن کنگی گچه ایزیدی هاته کشتن پیر را بیشتر خورتن ایزدی هات نکشتن پیر را ایریشی سر میر ایزدیا کرن پیر را جه دو گندن ایزدیا تقاندن و در باز بوی 15 سال شوان دیسا بحثا وان بویرد که دیسا دبه بربورا که ایزدی گچه خات کشن و زیدت که ایزدی معنی به اتفاقونا کردستان نه و وکی حتی اینها که کردستان چه نبیه دیسا گونه ایزدیا تیده هیه او مفهم کرد که شوان بربکود و قواتن سیاسی و تلویزیون و راگاندن پارتیاجی پشتگیریاوید کن که ویدیالوژیا به بلاف کرن اونها که دمینه فهم کن گلو چرا پیاقاتش را شوان باخشاندن جایزیا نخوازه یعنی اشکره که شوان تشتین دره و نه راست و بغدان و قلبی سریزیا دبیجه لپیراجی باخشاندن نخوازه چاو مگو به فیلسوفیا شوان پرور و حوال کارنوی او
گوتنوی تی قبول کردن ویان فتوا یعنی خبر بریاره کی هم بری جواک ازدیا و هرگاه شوان پروار باخشاندن جیزیا بخوازه اوتینوی معنیه که گوتنوی دیجی ناگرن او بریاره که شوان درخستی ایدی نای قبول کردن جالیه وان کساوا که گداریا وید کرد. بونو یکی شوان امرادا جواک ازدیا باخشاندن و نخوازه. بیر نکن که لالش ناوا آخا کردستانی دیه. شیخ عادل آخا کردستانیه. شیخ شرفالدین آخا کردستانیه. هنج بیر دکن بیا و کنگی جی روحانی وان بابا شیخ و میرا خواستن گهد بهم عربن گهد بهم نکرد نزانن ام ازدینه بنا یکی اف پروگرام تنه آوا کرن که ام جماعت خار را شروع بکن که چه پلان و پروژه برخادانی نه و کسانا شوان و قوات ماین و چه ازدی که رکی خواب پارزن